Qollasuyu markasana halluna wali hallunta tapat hahicha kamaja panqalqo departamento tuqinwa hanwalt awinakaja uñanchayasi desastres naturales ñanqachawinaka utja tapata. Demanda marítima tuqitja Qollasuyu markasaja suyarakiwa askinjama fase oral puqawija sarayasiñapa ukmaraki chiqpacha aruskipawinaka ut'easiñapa. Chuquiago marcanja cañascu apnaqirinakaja hichuruwa tanta chasipjani alcalde Revilla p'iqinchirimpi ukmata askichawinakaru puriñataki. Gobierno uksankirinakaja amta pqarakiwa 40% irnaqirinakawa ut'ayatani empresas extranjeras irnaqawinak tuqina. Halluna markasaru ñanqachawinakampi uñanchayatapat hach'uqña achunakana chanipaja niyarakiwa irhatawayi taqiqasta hanwalt'awinaka utjatapata. Microempresarios uksankirinakaja mayipqarakiwa gobierno uksankirinakaru políticas competitivas ut'easiñapa markachirinakaru taqiqasta irnaqawinakampi yanap'añataki. Altupata marcanja Federación de Juntas Vecinales uksankirinakaja niyarakiwa irnaqawinaka qallqatawayapqa bandera de la reivindicación marítima ut'eñataki.